inkinga kade beyikhona kwafika amaphoyisa bazothatha bathi iHome Affairs izothatha abantu uyafaka ivenini bangasho ukuthi bese bayafaka ivenini bayapi andi bayoyezani vele batshela ukuthi bangaphathe isikwama bangaphatha amafoni bayigibele kuphela. Manje thina vele vele expect ukuthi into le yezekayo sizoyenza njani ngoba asibone ukuthi umuntu ngeke bakamtshelanga ukuthi uyapi vele bathi ngena ivenini singayezeli ukuthi ayikho into eyezekile vele bathi ngenani ivenini. Kungcono ukuthi bafuna ukutshela ukuthi okay bese siyafaka le venini ukhona indawo siya khona ke bazobuya kodwa vele bafika namaveni bathi ngenani ayo ivenini. So that's why thina sathi ngeke sikwazi ukuthi abantu bakithi azama foreigner nabahambe bangatshele ukuthi bayapi bazobuya isikhathi sini kuzoyezeka kalani bese bangabuyi. That's why thina wesibona ukuthi siyenza kanjalo ke lapha. Ya ngizwe ukuthi basho njalo ke ngoba khona iambassador yethu ikhona lesikade sibuza manje ukuthi manje ke kwenzakalani ngoba amajida lawa abanye bahamba izolo bathi akafika akahambanga straight eMalawi bathi bayelindela bayohlala khona mase kwenzekile bazoqhubeka bahambe eMalawi. So ilento singayifuni ngoba into sifuna thina ke ngoba base akasafuna ama foreigner ngoba ilindela ise Africa vele ayikho iZimbabwe ise Africa. So if bazothutha la siye irindela kusho ukuthi asihamba ngeMalawi sisekhona. So mase kuzofika nhlakathethe siselindela shuthi lapho already sekhona nje kungcono basithathe sila basihambise straight siye eMalawi. Ya phela akukho kumnandi ukuthi basithuthe la sizohlala ilindela phela sibona siboshwa thina sabantu ukuthi basithi oma stand bakhona bathi sihambe ngoba ilizwe lase Africa lathi akasafuna abantu bakufika. So if batshela ucommunity lonke lapha sihlala khona abantu bakufika Benudi Fome nakuphi ukuthi even nihlala nabantu bakufika kumele niwatshele ukuthi ingafika enhlakathethe bakhona ngoba enhlakathethe inqamula juju abantu bazoshawa noma kuzoyizeka kangasazi. So thina if ukuthi siyakwazi ukuthi safuna impilo ingeke saphuma la sizohlalela indawo sokwazi ukuthi sizothola ipeace yakhona. So indaba yokuthi sihlale ilindela singahamba eMalawi yona ingaphathe kahle kabantu. That's why nabona balwa laba namaphoyisa. Amabhasi bafikile afika awu18 there. Kumabhasi awu18 kuthathwa abantu abantu basifazana kuphela. Lilodwa la number 18 lona lethatha amajida. So kulawa amajida vele akafikanga eMalawi. Kodwa la abantu basifazana bona bayahamba la baye eMalawi. Kodwa amajida bathi bayohlala lapha elindela. Kodwa kukhona kwathi uthembisa ukuthi bazofika amabhasi asuka eMalawi. Ukhona uProfet Bushiri uthi naye uvolunteer ukuthi azosinika amabhasi awu10 ukuthi singahamba. Kodwa kukhona inkinga iba khona ke kulezi zinto ngoba into ilapha ngibona ukuthi futhi nakhona thina abantu bakufika futhi nalabo abantu bangaphambili labo bomphathi nabo banayo corruption. Ngeke kunabantu kade bafika lapha mhla ka3 kuleyo nyanga lo kodwa akahambanga namanje basekhona. Kukhona abanye basuka lapho eSeston basuka eMaritzburg ibona bahambile kodwa abantu basuka lapha eseduze eFormeni kaJato place bakhona la kodwa namanje bane 14 days bala akakwazi babhalisa igama akayiziwe ngisho ifingerprint kodwa basakhona. Abantu basanda ufika manje namhlanje uvele bathatha ipaper basayinile bayagibela ibhasi. Yona yenye into sibona ngathi wonke umuntu manje akisamphathe kahle ke lento. Ya vele ilento leyo ayona ukuthi ine process ngoba is emergency. So if ukuthi emergency akukhona uzothi mina ngicela ukuthi siye khona siye siyala if ufuna ukungihambisa ngihambe. Yabo if ukuthi imithetho nala amajida lawo babuyisa ukuthi sihambe nhlaka30 kumele kade nabo bafuna bacheke ukuthi nhlaka30 kuzoba right nabantu bakufika ukuthi wonke bazohamba kunhlaka30. So if ukuthi inhlaka30 vele umjondolo sasuka kunhlaka3 inhlaka30 useduze abantu simaningi la. So ifingerprint ithatha inemibuzo more than 10 bazombuza indaba yemungameni ibona if ukuthi akafundanga bazombuza umungameni ukhona igama lakhe laseMalawi. So asikho isidingo bayibuze umungameni kumele babuze igama lami if bagqedile lapho bafaka isithupha mina ngihambe. If asikho indaba yesithupha ngoba iyasibambazela indaba yesithupha. Manje ke lapha sazofika ngisho mhla-3 sisakhona shuthi kahle sifuna sishawe sila ngoba lapha umthetho wokuthi sishaya ama fingerprint into emergency akukhona ku right lapha. Yabo ngeke uzontshela ukuthi umuntu ushayisa imoto uzontshela ukuthi hayi
lapha mlindana amaphoyisa basayine belokhunja lokho kuzosibambazela umuntu usaphuma igazi akukho kumnandi lokho. If into yaphuthumayo umele bazihambise, if bafuna ama-fingerprint sizoyenzela lapha eMalawi ngoba siyakithi vele asikho isidingo sokuthi siya ama-fingerprint siwashiya la ama-fingerprint kodwa thina siye eMalawi ayikho le nto emnandi lapha futhi. Ya lokho ukubona-ke ngoba bathi bafuna ulungisa lizwe angithi, so kumele ukuthi bese bafuna ulungisa lizwe lakhona e-South Africa kumele ukuthi ama-fingerprint ngeke bazothi siyenza ama-fingerprint umuntu ukuthi uyahamba mfethu ayizwe lento eshoyo. Ya ama-fingerprint lapho umthetho wakhona uzoyizika ama-border nala e-South Africa bese sihambile wona sazofuna siwulandele khona-ke ngoba indaba yama-fingerprint asazi ukuthi bese basithatha ama-fingerprint khona into izoyizeka kanjani-ke ayizwe lento eshoyo. So if ukuthi khona umthetho wakhona ufuna ukuthi nabo basitshele ukuthi okay kunemthetho ukuthi mase nishaya i-fingerprint anibuye lapha e-South Africa noma lento yezela ukuthi nina-ke mase nilahlekile sazokwazi ukuthi lo kade ukhona la vele ulahlekile noma ukhona. Labo bafuna ukuchazela kahle-ke ngoba akukho ukuchazela kahle bathi ozani la nizoyenza ama-fingerprint singayazi ukuthi ama-fingerprint kuzoziwa kanjani-ke ngoba mina for example if ngiyeze i-passport iyafika ama-fingerprint ngoba if ilahlekile mina ngizohamba khona-ke ngiyofaka i-fingerprint bazothi nangu bewukhona vele bewuyezile i-passport bazoyenza kanye kabusha. So if ukuthi ngizoyenza i-fingerprint la vele ngiyahamba angikwazi ukuthi i-fingerprint niyishiye la kodwa ngiye eMalawi izoyizeka kanjani-ke le lento. Last question. Yeah. Nifisa kwenzakani from where we stand? Yini nifisa kwenza? Thina lento sifisayo ukuthi if khona isizwe la ukuthi abantu bahambe vele siyavuma already sivumile angithi siphumile emjondolo kumele basize namabhasi kumele ukuthi sihambe eMalawi into ifuneka iyona akukho kunye sifisa thina ukuthi basiyezele nene uhulumeni waseMalawi bafuna ukuthi nabo baphuthume usezele ukuthi basibusele amabhasi la ukuthi abantu baphuthuma uhamba. Mawucabanga yini bambe uhulumeni ukuthi awazi amabhasi la ngokuningi ngoba sekunesikhathi yini bambe uhulumeni waseMalawi ukuthi ayenze ngamabhasi kwamanje. Ya vele lento ishoyo ukuthi umhobhole abanye bafuna ukuthi imali zingaphume kodwa ze-government labo ukuthi abanye banenhliziyo yimbi ngoba abanye vele babuza ukuthi beniyaphi ngoba thina ibona bafuna economic yakhona iyona yasiyezisa ukuthi size la ngoba ukuthi if economic yakho yalapho beyimnandi vele ukuthi abantu bamaningi kangaka bazofika la e-South Africa. Abona ngakunika example ukuthi abantu baseGhana beba u600 bahambile angithi. Ya iGhana vele siyazi ukuthi ikhona economic kodwa iMalawi vele economic incane simaningi kodwa ke vele sifundile kodwa umsebenzi wona ungazi abanye abantu bayakafikira usebenzi kodwa bazenzela amabhizinesi bazeze bana ama skills bana experience yokwenza izinto. So abanye mechanic abanye carpenter abanye bricklayer abanye ama matchers wona bayenzela la ukuthi mhlambe environment izobe emnandi la eSouth Africa. So bayibona ukuthi environment yalapha manje seyiyabheda futhi bese singabe khona kanjena into yokuthi kuMay azotshela ukuthi mhla ka-30 wonke umuntu kumele ahambe kukude eMalawi vele siyavuma ukuthi nathi sixakekile ngalendlela kodwa indlela yokuthi mhla ka-30 nihambe. So abantu lo uPhakanthayo wathi mhla ka-30 lo baba wakhona wala eSouth Africa nomngizwe nale ntombazana ngafuna ukulisho igama lakhe ngoba ngisafise ngisho ukulisho igama lakhona kodwa-ke umuntu uyakhuluma kahle-ke nabantu umphakela Mthakathi ngoba yena afuna ukuthi bathi sulungise ilizwe wonke umuntu ahambe. So kumele kade naye afuna ukuthi a-check isikhathi zokuthi bangayenze njani-ke ngoba iMalawi wakhona ukuthi uya kaMasho like uya eNtuzuma iMalawi ufuneka ube ne-transport njengokwamanje umuntu afuna akhokhele 5,000 for umuntu hayi ukuthi impahla. Ngicabanga ukuthi izoyezeka umuntu beyangasebenzi imisebenzi yavalwa abanye ngoJanuwari abanye ngoFebruwari bangasebenze bayihlalele. Kumele ukuthi wabumtshela ukuthi wonke umuntu asebenze ningavale ama-factory ningavale itolo basebenze ufika mhla ka-30 kungabe umuntu vele kade umuntu wonke wahamba la. Inkinga ukuthi bavale umsebenzi manje bazothi after that bazothi mhla ka-30 umuntu ahamba azohamba ngani ngoba i-transport akanayo lapha wahlalela ukuthi mhlamba omunye wazama ukuthi nithole isingwa njengaba abantu bamaNdiya basiza ukuthi ozani-ke ngoba kade umsebenzi kumina nazi isingwa yahamba uyodla emjondolo yabo. Abanye ngitsho manje-ke basho imali bangakhokhile bemjondolo mhlamba for 3 months for 4 months. So manje-ke into yasibambazela ukuthi nala sihlele ayikho ukuthi i-bathing room uzogeza ayikho nalapho nizofika nizothi siyanuka ngoba sinukela ukuthi asinama-bathing room la.
ngeke umuntu azogeza ngeke uzontshela ukuthi mina ulanda itruck ngale uvula impompi lapha ku public kanje uzokhumule ugeze uzogeza kanjani lapha khona abasho njalo nabanyana aya akukhona kumnandi ukuthi uzothi ufake itruck uzolanda itruck enkulu uzoyifaka la ukuthi nawo amanzi uzogeza kanjani la ngeke ku bathroom into esifuna thina ke but into isicela thina ke sihambe eMalawi hayi ukuthi umuntu azontshela ukuthi uyoqala uyo akajaji uyakabani bani ayikho ukuthi into esezozibambazela futhi so kumele bona ke uhulumeni waseMalawi bafuna bakhulume kahle ke ukuthi abantu bayaphi simple instead ukuthi bathi hayi ilindela ukuhlala isiboshwa thina sisone siboshwa thina vele asone siboshwa sabantu bakufika kuphela so kumele sihambe straight eMalawi indaba yokuthi siyelindela siyakuphi thina indaba esasikhethela uzosala sila ibhasi mesifika izofika sila mase sihambe siye eMalawi straight amabhasi asuka eMalawi bafuna bathatha abantu bahambe straight eMalawi so uhulumeni wala uthi offer amabhasi kodwa ke kukhona indlela bafaka ngayo ukuthi abantu baqale bathathe la baye kwenye indawo angazi ukuphi bazofumana nejaji lapho ijaji izokubuza imibuzo andiyazi ukuthi yani so lapho mase bazothi hayi uhlale kangakanani mase bazothi okay ngiyavuma ukuthi ungahamba ngozohamba so if ukuthi mina ke ngihlale for 2 years ngeke ngizohamba ufanele ukuthi imibuzo leyo izosibambazela vele wabona abantu bazoshawa la abantu bazolimala ngoba mhla ka30 uzofika abantu already bagufutile babhemile insango bayezile intoba noma baphuzile thina besingazi so besizoshawa vele ninqa ukuthi basibambazela nama fingerprint plus umuntu la osebenzana neambassador yala yaseMalawi uhlala mbone ukuthi naye ayombone ukuthi lento ayisebenzayo isebenza kahle kuyena ke ngoba afuna naye afuna uthathele umthetho afuna ulandele umthetho ungafuna uyezeke for now ngoba kwamanje lento yaphuthuma le awufuneki ukuthi sibambazelana umuntu mase afuna ubona ukuthi asibambazele siyobuzana le eMalawi ukuthi okay na ama fingerprint ungabuyele eMalawi siyavuma lokho ngoba vele mfikile kithi so akukho ukuthi izobambazela ne fingerprint imfike eMalawi futhi omunye azombuza enye imibuzo so umuntu yabo ke ukuthi izoshayeka vele ngikhathele nje sikhathele sila ufuna siyophumula siyobona ogogo bethu siyobona mama bethu siyobona ingane ezinye sayishiya ezinye mhlamba zino grade 12 singabazi ukuthi sayishiya singakanani so manje ke mhlamba siyajabula lapho ukuthi babuyeza ngaye endlela sinankinga nalokho kumele sihambe vele